Kulai vibro ki propajar ki bajos na tanat ban sngam ki kubos sport ha kan ni channel. Terperlong mentaga semai ya ke player of the year la ni UEFA Man Player of the Year laplai ki khatsan ngot ki player ki balasha nominee. Henry na padang gini ki khatsan ngot ki bah khaman de lai ngot ar ngot nak klub Real Madrid uai nak klub Manchester City. Klub Argentina uai ngai pina ke Real Madrid phela tipi de Karim Benzema balaya ko player of the season. Kum juro ba Punjab ya ke Champions League naga benta ke Real Madrid kum juro ke Super Cup. Shushu naga Punjab ya ke La Liga. Mubaar ni kita dari orang upcall ke klub Real Madrid uti bat kotais naga di Belgium. Nero dari orang lekai uliya kum man of the match ha ke Champions League final. Kum juro Oldeb and Punjab ya ke La Liga Super Cup bat Champions League. Lainnya kita ki arngot kirang lekai ke Real Madrid membahas kemana dari Kevin De Bruyne dalam laisen lenter ya ke Man City hak kerdan ke bela ha ke Champions League jabro Arsenal lenter ya ke English Premier League. Kadbau Robert Lewandowski orang lekai bepau ke Bayern Munich ubadan mentah ha ke Barcelona upoi cakerdan ke besau. Kadba Muhammad Salah weni kerang lekai betem bon koldo hak English Premier League dak betem arpolai kol nak lai pel tu lig jingleka betem bro prakol nak halai tu lig jingleka hak Champions League wan cedok kerdan ke banyau dak wayo tang South Real Point. Kadba Sadio Mane nak Liverpool ubadan mentah hak Bayern Munich uyo san Way Point. Andrei ke bakampla Karena kene napadang kene ki khatsan ngot ka kerteng ki arngot ki rang lekai bepau perthe Lionel Messi pat Cristiano Ronaldo ki klempau show tang kerteng ro te perlok kene ki laingot o Karim Benzema bat uthibai kum juro o Kevin De Bruyne mano ban job ya ka player of the year kumba player i ha ka samai baladam la job daw Jorginho rang lekai ka klub Chelsea ubadai na keri itele. Saat lagi komen bat ki jing sneo jumpi manu banra ya ke player of the year jang ke UEFA mentah ka semai. Tentang kini ingin si kendo pat ha ke video ku blai shibona.